Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, men hozir 2017-18 Sonata Nuraj tartibdam. Ça жақсы, улук буругу жок, таза. Ичинен алып көргөзөйүн, мына мультируль. 일어났기 때문에 우리나라가 이렇게 가계부채가 동시다발적으로 늘어나는 요인들이 생겼다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 이штейт, 우리나라는 승차권을 사용했습니다. 그러다가 1981년 프라비안 그릇은 325명 오리지널 시작을 하게 되면요. 그때 시작해서 나온 것이 지정 승차권이라고 해서 프린터로 인쇄하는 방식이었습니다. 그러다가 2004년이 되면 고속철도 개통을 앞두고 명함 간신ler işte o da. Son 점에서 딱지식 승차권은 완전 이제 폐지가 됩니다. zaten kamera işte. 90% 이상이 전부 다 휴대전화를 이용한 모바일 승차권을 이용합니다. 그런데 아무래도 모바일 쪽에 좀 약한 연세가 toza. 불편하신 분들은 창구에서 손님들이 Var жақсы. 표를 사는 걸 더 선호하시거든요. Teşvik düşüğü yok. Mozer camı kıs boldu. 바코드로 되어 있는 승차권을 사용하고 있습니다. Artta toza. 제가 아까 표검사를 아예 안 한다고 했던 Ne yapıcı? Sadece bagaj açıldı. Antizanos. Geçti gaz görüyorsun. Güzel görüyorsak elektrik sistemi Çıldosu 2017. Bunun elektrik paket. 아니 그 işte. 어느 신나서 지금 뭐라고 말씀을 드리겠어요. Artı görüyorsan alsa. 우리 수준은 그 외판이 심하게 먹었냐 약하게 먹었냐 해서 뭐 60이 될 수가 있고 40이 될 수가 있고 예를 들면 Taza artı. Dekabiyum gaz. Savskay gaz. Maçtan sırtı. Çiğ yükseleri yok. Bunlar jelekisi etiği götürüp palirokası çoğulup götürdüler. Paraları da жақсы. Şu dostlar, bunda дөңгелектер. O diskler çiğligen емес, disklerde balonlar 50%. Bu artılar olsa 670%. Dostlar, şöyle Sonata motorjan грузей. Bazı жақсы. Banjirindер таза, урылған емес. Бұлар родной. Бұл алмашқан емес. Болсын nerede бұрап, айры қатты қойып тұр. Бір алмашқан емес, заводская бұл. Өзінікі. Az men sizlarga kraskasini ko'rsatdim. Mana ko'rinadi. Yaxshi ko'rinmaydi, 133. Kapot. Yaxshi ko'rinmaydi hozir. 270. Alnıkı sol jak kırla kraska болып тұр. 125 sol жағы ешік. Артқы сол жағы ешік 116. Сол жағы арқан кырла 108. Заводской. Багаж 134. Внутрь родной.
351 көрінеді ау. Арқаңқы оң жақ артқы қырлары краска жептір кішіне. 170 120 оң жақта енді қой 104. Достар, артқы сол жақ қырлары краска деген кішіне, мына кішіне краска жептір. Сол жақтағы оң жақ арқаңқы қырлармен арқаңқы ешек, сол жақ алдыңқы қырлар кішіне краска жеген жоқа. Қалған жақтары родной. Мен азым үстінде атартам. Крышасы 115. Şu dostlar, машина ушундай. Ичи да жакшы, таза. Ишкерден көрүнөт, эшикте күндө көрүнбөй атат. Машина самолет отурасыздар, айдасыздар, учасыздар. Айткандай, эко режими да бар. Эко режим билсеңиз керек, кемеде токтоп турганда туруп тепсеңиздер өчүп калат, экономдолот. Кайра педалды бутонуңузду алсаңыз кайра жүрүп кетет машина.